Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masih semangat nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matil iman. Alhamdulillah ala ni'matil Islam. Alhamdulillah ala ni'matil hidayah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Sinina teman-teman lebih ku yamanang sila suratku yamanang atau matapan afang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah angka kinawire po ang Allah taala umur malampe na niya tubo majapah. Nato pada angka mo patudang rilanan ng kami na mapaching. Alhamdulillah angka mo pi po ang Allah taala napasulo mo pi darata. Napakido mo pi jantuta, napamala mo pi matata. Bahkan nawere mo pi apatiruang. Nato pada angka manang tudang maring kalinga pengajian. Terutama ang kaginawiri pangala taala di singang. Mamagi-magi, aja ka man ang kajamaata ako milala masigyan ng kalasan na lalo pengajian. Insyaallah selesai matu yakka ilasan na. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sabah migalada ni jela sama aku koy. Migalada ni lasa Bapak Ibu, migalada ni rupa-rupan na. Lengi asam urae, lengi kolesterol, tekanan darah, lengi nakanay gula, lengi nakan staro. Ang kamanan ni rupa-rupan na lasay. De na pada riolo Bapak Ibu, de na pada riolo tomatota, duan rupa mi balasan na. Ya de na puso, mese. Tatadai gari tomatota, dua mi balasan na tomateriolo, puso, mese. Sini na tamatapan ang pangalatala magay, iya tomatotariolo. Bate na manri makanja. Makanja bate na manri. Dito ni sa tomatotariolo pasianri maliwis ba madung mani pasianri bembe pasar to ni bembe sa pingi deni sa pasianri manang ngiro. Iya tawe makuk ko tita ni ko apigo kang ni. Tita gari ko apigo kang Kani sa pingi. Kani bembe kani tunu balewe, kani acara kani mie, kani baso kani choto Sitongan na ito pun nagaw, nasuro kipite, katapuji tanre, napaangkat to dinanre bembe, tapi manre mo bale. Nasuro kipin nagaw, manre manang ngiro kata, ipasa dia. Jadi suruh pamitoy, beda mitoy cara taman ri tamatatario si bamaku ko. Sini na tamatapan upang Allah taala, jadi tanya ironangi andre milo bahas rilana cara maku. Tanda lupa masalah wa andrang mapasalah masalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mencaji akacur melebih. Lauri di manang ngatanna. Mamagi-magi. Rios suri mundrina po ang Allah taala Bapak Ibu ang kamanang isi tudangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang kamanang isi jama-jama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang kamanang yoko si daw si pacurita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sini na tamatapan ang Allah taala ang kanange aya orang pengaki walasa. Batungan na ada mimasa. Masumpay pang Allah taala na sa bawat tuwe. Maka de panritata inaro batungan na itu waktu berharga. Aki guna nga meman ni manfaat ka meman ni talay waktu. Melo kisi tama ulad dua. Tama ni kapa pala aga je lala mani bayong roy. Tama ni ulat dua. Baru-baru mosa di tahun baru. Tuli masolo bawat tu
Salah satu na tanda kiamat lino de na tunai seding matu tasi tongi pada menir kotasi ula pada menir kotasi minggu pada menir kotasi so matu pada tasi amat pada sini meneti. Coba gari rana ini baru ngosat dingele are wisi tanda-tanda melo kiamat lino. Maka de pangala taala si tunga-tunga ni turu patawe ang keri lalana aruging ke gaya sarogi ang karugi ng hearing magi na karugi rupa tawe sangadin na tau ang tapat na si bawa to pigo amala madecing si bawa to si pakainga rilalan na decing si bawa to si pakainga rilalan na sa barakang sinin na tamatapat na pangalatala agati-gati ni mapigaw decing sabak magay yanamilo na to tama lino inadapi ni akhir zaman marjirat gitu biasa ipigaw amala madecing sinin na tamatapat na pangalatala riolo may sisabu pada tataw labay bapak ibu na puaday na bita rilalan na hadesa na badiru bi'amali fitanan kakita illailil muslim ang kanang kamatu aso ang kanang kamatu wattu olay fitna di akhir zaman paday wan ni patakka pa jadi ero fitna matu ri akhir zaman paday matu patakka pa kigayasang pada patakka pa tanya matan na tawi buta tanya matan na te dinakita ni kya atin na tawi de nanista pasilenggang kegay na maja kegay na madicha ang kanang kamatu watu na puada na bita ay zaman de nanista te pasilengang kegay na madicha kegay na maja de nanista te pasilengang kegay halal kegay haram de nanista te pasilengang kegay malampu kegay mabikko tau lampu matu yasang iballe topak balang matu yasang malampu nasangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam topak balang matu to panghihana matu iwereng amanah to panghihana matu yakka ko daraja na masyarakat topak balang matu lipatan re si angka na wiriat tanggung jawab tapi to tongang matu tau lampu matu ipakatuna tau lampu matu ijai tau lampu matu ya cipiran magay denis sa tau pasilengang kegaya sa tau malampu kegaya sa tau mabik denis sa tau pasileng kegaya na tong kegaya sa sinin na tamatapan ng Allah subhanahu wa ta'ala maka dari itu pakanjaki hubungat ta lauri pang Allah subhanahu wa ta'ala ina resolusi pakanjaki hubungat ta lauri pang Allah subhanahu wa ta'ala bahkan makaday nabita rilalan na hadesen na bahkan ang kataw matu ya sange arway bidah kaya sangero orang pasi bicara anu maraja makura pak disangan na ni kia bicara persoalan besar tanya pak disangan na ni kia maka galak curita yoro gagay termasuk itu ni kamalino na rikumega na tumapa bahkan ang kapanrita ta makada termasuk arway bidah ya naritu nariko na pay si di aya na pala si di hadesa na pala na PCD pa di sengagamana na pamilo ni pasalamanan ito na pay siaga hadesa na pala na pay si di aya milo ni pasalamanan isinin na panritay bahkan riasori mon rin na pangalataala mas riahir zaman na matu pangalataala bahkan dene neri sa pasilengang kegay na ustas milo mapasidi kegay na ustas milo mapasi salasaka sininata matapan na pang Allah subhanahu wa ta'ala aga solusin na bapak ibu pagkanjaki hubungat talori pang Allah subhanahu wa ta'ala sinina at matapan na pang Allah subhanahu wa ta'ala bagaimanakah cara kita memperbaiki hubungat ta ako pang Allah ta'ala nomoro di pagkanjaki pakasiwata tapos sa imbangi antara linota si ba akhirat ta pasaimbangi antara akhirat ta si bawa linota mega tahu lino na bawa na lalung ne kya nalupay ni akhirat mega tahu lalalu lino ne kya nalupay ni ang kamato amatingang ne dupay
Mega tahu, Bapak Ibu tabe, mega tahu. Berusaha pakanjaki alena. Pakanjaki bagaimana carana tuh madicing-dicing. Nika adina pasta dia alena mati madicing-dicing. Mega tahu, pasta dia alena. Tuh menyamang. Nika adina pasta dia alena mati menyamang. Sukses kolinoy. Mega waran-paran na kolinoy. Matuju mana keluarga na kolinoy. Nika nalupai manihamat kasiwang majang ni batena man. Nika mega tahu kasiasi. Mega tahu makurang-kurang mungkin papidale na. Nekia ternyata menggalak may makasiwang insyaallah makanjay batena mati. Tanaya sang itu Bapak Ibu mati maja nariko malada ilasay na tumati. Tanaya sang itu mati maja nariko kecelakaan ngirepa uli na tumati. Tanaya sa mati maja itu kumatangangi kasiyasi na tumati. Iya ya sa mati maja nariko madangi na di gaga tapar hilalan natin. Iya ya sa mati maja nariko de dang ka tumakasiwang na tumati. Tanaya sang itu mati makanja nariko matangangi sogi na tumati. Tanaya sang itu mati makanja nariko majajami bawa isat ding liulumi bawa na tumati. Iya ya sa mati makanja nariko madangi na ternyata ang kamu patapar ilalan na tita na tumati. Iya sa mati makanja nariko pura ki makasiwang na tumati. Silolota pura makasiwang na tumati. Sini nata matapan na pangala ta'ala. Jadi carana nariko-piko pekanjaki hubungat talo ri pangala ta'ala. Aja tapakanjaki bawang alita tuh menyamang tapakanjaki itu bati tamati. Sini nata matapan na Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, pakanjaki wi apacingan na tita. Pakanjaki apacingan na tita. Tega termasuk ya roh. Termasuk sipa-sipa siriati. Bapak Ibu, letu jeta tes siaga Ustaz. Melo isa. Yang penting mau ini agak insyaallah selesai ceramahku dia selesai ceramahku. Ya mau di pajai ini. Napa meka macorita. Insyaallah dito na malampe coritan na to masiriati. Jadi yang kay ibu-ibu ti mapangewala kay na. Jadi bapak-bapak dito teng kata pengewang binita. Magami ya lagi malolo ti mapangewang nga biniku. Maga na pangewang. Tuyero kasi benena tinabandi-banding kalakin na si balakin na tawe. Ay panawe dinyama pa jewita kasi na lakin na ay benena yano. Napanoy manong ulawang liman na. Mapot to baruchong ulawang manang. Pure matu itilo umro iti silo aja. Pura si matu yala motor yala sioto. Ye kumelo na talupulo taus tibaway di pana kempitanga nyamang. Dito kan na kadang makor ibu Bapak. Ya pernah sisan. Aja tebar dibandingkan dia maka dia lakin na makan jadi kepitak nyaman na pitu na to anakmu. Maka ada pokokna melo kaya min reaji. Masih kasat di kolo kak boting ya batanya aji. Oh ternyata memang pita-pita ngaji na ko boting Oh aji boting asan na ipasa sisang menre tanah maraja aji tonga. Sisan na pura aji. Oi, tuli ale na melo loyolo tudang. Ibu-ibu tapi tanah tu di ibu-ibu wasa. Tanah di ibu aji wasa tanah di umur mabela. Balanda. De na melo len katanya tudang riolo. Sisan na melo mapin rebot itawe dekat curiolo lo kadaw yo to avansa na tawe. Maka dah aja ga menre kotoe ya kotanya aji. Ayun. Jadi aji mana na mas ngiro na otor. Magi nagan nasi tengah jadi piga supiri sapa supiri kayak kan aja tuh alangka pelik koyawana bola aju mapilo-pilo maka dah. Loyolo nih di aji, loyolo nih. Ini na pelar itu Ya dia pelar itu tuh patanya ka aji. Oh ya magali supiri na patanya ya aji. Jadi upasangi aja ki gaga masiriati. Tanyami tu wattuna de nariki pangalatala. Sinin na tu tawe ang kamana wattuna. Sinin na wattu yang kamana tomna. Inaro bawa tapahang. Sinin na wattu yang kamana tomna, sinin na yang kamana wattuna. Jadi aja ki gaga masiriati. Yang kedua si Pak Lasaati.
Narito sipa maceceng. Katoto maka na mangoa. Maka di banyak ratus milemas silas ramana ngiro sipa. Riolo pa na riolo di pagagato na pasalama na riko sipa maceceng. Kung makita ko kisah na Nabi Isa alaihi salam, iro Nabi Isa, inuli sahaba na si gitolo mangambara. Dahil sahaba tolo mangambara tolo jukka. Eng katalo roti muale. Talo roti muala perikantong ni. Tolo mangambara si Pak Dua. Jokka ni ro Nabi Isa alaihi salam si ba sahaba na ro. Jokka ni si sana nadapi tangaso. Maka dia Nabi Isa itu tuda nakapa istirahat mandi roti ya. Napadani sahaba ya. Sahaba ipasu ni roti ya. Isa na napasu sahaba roti ya. Maka dia Nabi Isa. Anak kedua mani. Maka dia sahaba ya. Asa dua memang minta ringa. Padahal telu nangi ringi. Mana dua maka ada dua memang minta ringa. Coco ni pali paku ni ro ala ni sidi wandre to ya sidi. Pura iro jok kasi pengang Nabi Isa alaihi salam si ba sahaba na dadapi riwing. Maka de na tudang inatani ni sahaba sahaba. Loki gatungang inang iro roti si dia. Maka de sahaba barak mo tabat-tabatay ka aje kapan? Maka de lalangatin na Nabi Isa. Ninga to aje ko tanahi ko na si Padwami. Maka de Nabi Isa, iya pala na. Isan na Nabi Isa ang kayolo na talo lapo kasi. Matandri man ka si Dimitri tandri na lapo kasi talo. Melodang Nabi Isa. Buang. Tapanca dya nga lapo kasi mancaji ulawang. Alhasil ikabulka ko pangalatala mancaji ulawang. Talo lapo ulawang. Tabayang kagari talo lapo ulawang. Makaday Nabi Isa sahaba. Talo lapo ulawa yolota. Silapo tawaku. Silapo tawamu. Maka dasir nang sahaba cicing. Ini kapelitawe ro silapo Maka de sahaba taro ni ta jang iro nang to premande roti sidi. Jadi maka de ni sahaba melo dampeng ngajero suruh na pangala taala. Maliwas salada ka nange. Ay nangapini man iya nange mande roti Jadi makadani Nabi Isa kumako itu beli mande roti ala to ni ronang ilapo ala to ni nang iweriko awala to ni tawaku unro ni ko ya mi ka mande. Punro ko. Nabi Isa na paterungu yukkana. Jadi rola sahabat sila dan ni mewe ronang telu lapo ulama. Na may tapurani ro ang kedua tahun lalu. Ang kedua tahun lalu maraja-raja. Napodani sahabat, kapatula ko tayo, di ba natutulem me waye. Makadaya na ro, coco ni loki me yo balinga mursu ye gagay. Kadaya namakade sahabat idi tunduran ni jolo yo lawange ya ulo pasay maliandre tumandre si bawah. Loto na malala na iparuru ye lawange. Kadaya coco ni. Jadi jok kan ni ro sahabat lo pasay maliandre. Makadaya ro nagi to dua mengunrang ulawang. Ay cedela demi je kapak bagi telu. Makanja kapak bagi dua bawan nih. Maka kung kay mati ro punay ulawang, ya si pape ki batu na mati. Ya. Iro nang si dia sahaba lo pasayang pura na manre mapikri to Ay, may saka na uno na iro tayo dua. Jadi mali racu balaw. Mali racu malian nanre dua napa nalo dori racun ngir nang dua ang kelisu pole tapi piri bawa nare loki memang di sijak matu piurus itu kayak Andre ni jolo de panalen na Andre kotane ya si pepe kini cakun na batu mati ni sahabat mak daro lulu na mati jadi maka der nang dua tahu cocok ni matu pi paruri ulawange to mandre na jolo nandre na pure racungi mati topa. Mati mana ni rote talu ang kanipole Nabi Isa kadala kamana ni 10 tau cicing. Si di layuno, si di dua mati racun. Jadi pasak riolo patuna riolo. Digaga tau salama dari kong kasipa na karena tina bacicing. Ajaki gaga me makamasang. Hindi na wadiki makamasang.
Sini nata matapan ng Allah Ta'ala. Termasuk tulah saati nariko masumbong-sumbong ito Lima bangsa-bangsa ito di nawading. Contoh na to si ito masumbong okoy Nabi Musa. Jajiro Nabi Musa alaihi salam kada tengah tamu. Pero tamu na liwat borro na liwat na nana. Mapamula mo piele macurita. Lakto puran di harus na puran di mandre tangas so nabita. Emang kamu pi macurita. Naliwas-wasangin nabita Nabi Musa alaihi salam. Nama gitu dia may lius yang maliwasan ni. Jadi upasang ini kamu lo matamu. Kamu lo ki matamu ita watu ko dadapi ni watu reso lisu ni. Ita lisu na kandapi wan reso. Kecuali kono li kita we mandre tama ki mandre. Ikatalu panuli kita mandre. Aja lalu na kikasih sa minol dita we mandre tabatungang i mandre. Apa biasa ya tamatungang nga mandre napi kasisang wasang matungang-tungang ulu bali manipali munrok pe ni. Napandreng ito ternyata mau ngelipas saja mi pali ito Jadi pasangi makada ajak iga mo buru-buru. Sabab magay, iyero sahabat na Nabi Musa tuli cerita mak buru-buru. Aga no cerita, mapamula na sa capa ni timur latu capa ni watang nini kumana mi biasa pun tanay. Mapamula biasa puro nini kumana mananang kay pambangunan nini kumana mi biasa Jadi mangingi Nabi Musa angkay malaikat Jibril no. Malaikat Jibril na podangi Nabi Musa. Musa, podang mangingi banga mangkaling itu tahu podangi itu tahu asira ini na curita ang kamana ni kulala narak makuk ali na matu pagan na 10 Jadi pasa ki makada aja ki gaga mak bangsa-bangsa aja ki gaga mak cerita-cerita buku nomor 13 ironangi lasati termasuk masiriati termasuk ki buru-buru termasuk ki nak macicing itu termasuk mana lasati jadi pasa ki tasalain ni ro lasai barawat dengan ipakanjaki hubungan talori pang Allah Subhanahu wa taala. Sini na tamatapan ng Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua untuk menghadapi ini akhir zaman. Itapakanjaki hubungan pada tari pancaji. Tapakanjaki hubungan pada tari pancaji. Asidiki. Termasuk yang medari pasti salah-salah tahu persoalan agama si bawa persoalan lino. Yang medari pasti salah-salah tahu Tiga ya termasuk persoalan agama. Malagay ini medari tahu tumak bersanji si bato dinak bersanji. Mapangewan ito mamaulu si bato dinak maulu. Mapangewan ito kuno si bato dinak kuno. Nawa di kisah salah-salah masalah itu. Jampa na ide. Sahabat na lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasa beda pendapat na padega agak salah. Ang kasi dicorita yarawatun na pura parang ahsab na padangi sahabat na nabita beberapa ang kasi di kelompok megay si koro makaday sahabatku lo ko mo kojok ka ko Bani Quraisy jadi ka kampung kurapan na Bani Quraisy lo ko me kor kampung aja muasam pajang asra sangadina ko Bani Quraisy aja muasam pajang asra narik sangadina ko no Bani Quraisy jadi jok kan nironange kelompok beberapa orang pas napai ko tengah na lalenge nasam watama ni watunda sampajang asra ang kana koronang tahu makada coco ni tolepan na jolo tomasam pajang asra na pak nadapi ni watu asra ang kato kelompok makada de aja tomasam pajang asra na cangina nabita makada inang nabita aja masam pajang asra sangadina ko po latu po ko Bani Quraisy maka datosir na ambil masam pajak dena kor masuk na nabita aja masam pajak sangadina ko Bani Quraisy betungan na agati-gati ko joka barak nadapi asra ko Bani Quraisy jadi si di secara makna si di secara tekstual secara maknana agati-gati ki joka barak letuni ko Bani Quraisy nadapi to ni asra tak bagi dua kelompok angka masam pajang asra angka toma teru lisui mangolok koylo nabita makutana kaya na cocok makadai nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam cocok mana tuh gaga salah jadi idi ya mana ngope itu gaga aja nata pangewa padang kamana ngaya na padang kamana dalina pura mana na po
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikatu cara tamas sempajang, ang katumasap tak talae Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Mega tu cara na mas sempajang. Tanyaya sama kada acio ko nabita aja macio ko pai din ako tu. Carana yan narito, pahana yan narito, macio ko nabita dengan tata cara dan pemahamannya Imam Hanafi. Ya ko macio ko Imam Maliki, berarti macio ko nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tata cara dan pemahamannya Imam Maliki. Di Syafi'i ko Indonesia. Berarti macio ko nabita dengan caranya Imam Syafi'i. Maka betul tu Hambali na pigote ko Makkah. Macio ko nabita dengan tata caranya, pemahamannya Imam Hambali. Pada moto indue si Bang Muhammadiyah dena nawat ding ipasilap ko itu gagay. Ya ko macio ko kay berarti macio ko nabita dengan tata cara pemahamannya ulamanya Hindu. Aku mau Muhammadiyah macio ko nabita dengan cara pemahamannya ulama Muhammadiyah. Jadi dena nawat dikisi salah-salah. Tininna tamatapan ng Allah Subhanahu wa taala. Jadi aja kigaga si salah-salah hanya dalam persoalan agama. Tininna tamatapan ng Allah Taala. Nomor 2, agama dari pasti salah-salah tahu persoalan lino. Kagaya sa personal lino, oleh contoh Bapak Ibu. Contohnya tadampay ka, contohnya termasuk permasalahan politik. Upana aja nato do tahu tanggal 10 Februari. Upasa ki Bapak Ibu, iroba pasan ki makada de gaga malay ka melo ito do. De itu gaga malay ka melo ito do sinin na rupa tau mana. Namopik ko cumo na balewe, pasting kabukun na. Namopik ko doko na balewe, pasting kajukuna. Namopik ko kanja na tawe, pasting kajana. Namopik ko jana tawe, pasting kakanja. Iko tahu kanja, meki sapa jana, pasti teruntuk jana. Iko tahu ja, meki sapa kanjana, pasti teruntuk kanjana. Tergantung aga tasapa. Sebab magi, di gaga tahu makasing, di gaga tahu suku. Sinina tahu ang kamanang atas salana, ang kamanang adisingan. Jadi aja kigaga si salah-salah. Maka da tim sukses na ye, cece tim sukses ner. Tim sukses na ye, cece tim sukses ner. Denawa ding. Denawa di si pakatuna-tuna tahu. Iya sengasih diang bukan berarti harus satu pendapat. Itulah masih di bukan harus satu pemikiran, satu partai. Tanya masih di harus masih di itu doe. Harus satu mazhab. Tidak. Itulah masih di beda pendapat tak, beda pemikiran tak, beda partai tak, beda pahat tak nih jadi gaga si pakatuna-tuna. Dek gaga si eja-eja. Dek gaga si singgung-singgung. Dek gaga ti cerita-cerita ja. Yan na ngasih diam. Sinin na tamatapat na pang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu orang pengaki makada. Nomor sidi akan jaki hubungan tak dari pang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor 2 akan jaki hubungan tak pada tari pancaji. Asik dikit si pakainga kilori deceng. Aja ki gaga si pandang-pandang enteng. Sinin na tamatapat na pang Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyan na masih game mo ni? Tanya apa? 10 menit. Utambay pi tonono na. Tambay pi. Sinin na tamatapan ng Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu uwiring amalan nariko nadapin niya akhir-akhir zaman. Amalan yang pertama harus si tapala suratul kahfi. Ayat si dilatu tate ayat 10. Isama tala al-kahfi. Isama gesok na wal yatalatta po. Wal yatalatta po. Ang katukur ayat pertama latu 10. Latu 10 kemudian 10 ayat terakhir. Tapla ero. Insyaallah de nakan nakifitna na akhir zaman. Aja takada makada masing-masing pajamuka, ti mengaji muka, marepe muka si bapanditay. Nasangin na bitta. Tau angke lagi pemaham agama ini ko surunto si bawa dajal, siolo si bawa dajal, suju ko yelo najal. Jadi tabintengi me manyalita dengan cara tapla ironan. Kemudian yang kedua, iko puraki matahiyat, tahiyat terakhir. Tabaca niro. Allahumma inni a'udzubika min azabi qabri wa min azabi jahannam wa min fitnati mahya wa mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal.
wa min fitnati masih dajjal. Jadi itu agar terhindar kita dari fitnah-fitnah dajjal. Jadi ro dajjal mato ko suri munri. Agak sana ro dajjal salah satu tanda-tanda anak pemilu mas Bapak Ibu, makuran itu ustaz bicara tentang dajjal. Coba gari maring kalingki, makurat ustaz mako ke bicara tentang dajjal. Karena dajjal itu liwa-liwa fitnah namatu, iya narumatu bawa fitnah. Alena namatu bawa wae, ternyata wae api. Bawa api ternyata wae. Iya naronangi orang pengaki makada suri mundri matu akhir zaman. Dena neri sa pesileng kegene majaki kegene madiki. Ada sabah magai, iya naro. Yasangi matu wae ternyata api pelik ternyata wae. Sini na tamatapan ng Allah Subhanahu wa taala. Nulis tenganan ni aro nulis pakurun no kapang. Mamuar ima baraka lori di manang milo dampangan naring ko angka ada kita salah. De tu pak guru ki bapak ibu do pak guru ki ne kia o sampenga ki orang penga ki aga na puada panritaka aga na puada nabita dan nia aga na puada fang Allah Subhanahu wa taala. Mapamula kacapa ulu ala tu capa kaja milo dampang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.